الحمد لله الذي أمرنا بتقواه وحثنا على محاسبة أنفسنا وجعل القرآن هاديا ونبراسا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Maluksahin mga pagariyahan san ku agama Islam. Si Imam Ibnul Qayyim rahimahullah napitero iyan sa giyong kutwa kitab yan ay Ighathatul Lahfan atigyan manay. وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Nagu sabnar adalil sakipa paliugatan ko kapa magitong ako ginawa agyong kutwa katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Ahis kanwa miyamarat kiyayana kalkan yusu Allah nagu ilayaw ginawaw anto na ay nganin amini pangunan yan san kumapitayan. Yaqulu ta'ala, dia tigyan itirunu Allah ilayaw pitanggi saan nalkanu anto na ay nganin amini pangunan yan san ku alungan yan amawripun kumagalbak. Amina salihati allati tunjih ino mga pipiya kasabapan sa iptagumpiyan yan. Amina sayyiati allati tubiquh antawaqab mga rarata kasabapan sa kakabinasairkan yan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namialoy sa hadith pitiro yan: al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Ayabara akalatigu Rasulullah udi na malantas ipamikiran na sutaw apya gitong yan aginawa niyan nagumiyagamal para kuurian o kapatay. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Na ayamalubay na sutaw apya kaunutian so ginawa niyan kubaya aginawa niyan nagusibo sa diniyan kandingan-dingan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa manaya na kapakaya pagisan o pitanggisaan aginawa niya no anda mga kimaapd. Si ko mga tao apya magitong yan niya eksamin yan aginawa niya no anda susuramig sugalbak yan. Ino mga si susuramig kugalbak amapya ari para duniyan san kurian o kapatay niyan antawa kasis kanyan maapid ko mga tao akalilipatan yan aginawa niyan kalilipatan yan adibumatay magaan ng ganatan yan a dunia kalilipatan yan upama kamakatalingo mas kanyan sa alungan amawri aaya mapluluto yan na sunganin akya pangunutin yan kubaya aginawa niyan nasis kanyan kapid ko mga tao aaya kaparulin yan na susiksa o Allah subhanahu wa ta'ala. Nasamanaya na isaan tanwa mga ginawa tanwa anda susuramig. Sa din kapag ilaya susala ka urka, kakanaubar ka isik sa idusan yan. Tabiya, na inuman ad na sabad, adipetang na wasiat, kaya isa kasasabapanun na aya susulungan yan na supedian. Aya na nayaw niyan na masugat supedian ko wasiat. Teruni barat udi mangusiat haram sukan derunat nasirong yan so kilalan yan apa sa sakob na tigina nari kapalapay ko naman nakalilipatan yan aginawan yan askan yan na mapasang mambuy kapamatad sahi alay barat na anda man ay kakawasiatin yan sa ginawan yan aya susurungan yan na susala kaurakan yan sukabasaw ng mga Arab aman syagala nafsahu bi akhta'il akharin nasiya akhta'ahu. Upama nasa din sa tao ay ipagawida kalian na sukaribatan o salakaw kaniyan nakalipatan yan sumakaribatan yan. Ay pipikiran tanong saya di mapiyah akipag-awida kalin ko karibatan o salakaw
Nagyang kutwa sibu miyataman sa upaman na kapakatulik. Ugayid nagyang kutwa sabab kuwad na miyasima ka, akadustaan usala kaur ka, nabigan ka sa mapiaplano, uli na inipagawid akal kaw anda man ay kipukas sa anyan sa gyang kutwa masusugok yan akadustaan, na makatawbat sa kanyan, nasugunanan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabad na syarat na pananggilain ka, uba aya mabaloy, aya kalilipatan ka na ginawang ka. Si Imam Ibn Qudama rahimahullah, natigyan man na iyaka an tashtagila bima yuslihu ghayrak qabla islahi nafsik. Pananggilain ka, ubang kami pagawid akal ikap tegumpiyaw sa lakaw ka, kuunaan o kamapian o ginawang ka. Paman naunayin kamilay aginawang ka, nagong kabutalun dugin susala kaur ka. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakaturuyan na alladhi yu'allimu an-nas al-khair wa yansa nafsahu kamathal ash-shiraj. Ayalagi dati Rasulullah tao pumangdoon yan sumanga tao sa mapya, bukalilipatan yan aginawan yan nalagit sa kanyan o kandila. Yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsah. Sindawan yan sa mga tao na patutungan yan aginawan yan. Gay sabab mga luksakin mga pagariakan san ko agama Islam. Sa manay nakagyami ilay tanos to kay importante na gusto sabad kumagunaw kapamagitong ako ginawa. Sa kanyan din sa paganayron na giyong kutwa kakutukawi o tao, uli nakakutadami o tao andas kanyan susulamig. Upamamangaki kamaumas kanyan umalakul maut, anto na ay nganin akran dengan yan sa alungan amawri. Ikadua, nas kanyan sukakutayo da mamagitong utaw ko paawing yan, nagunian bu ipagawi dakal, ianda man ay kapakatubat o salakawar kanyan. Nagisabab, ay kadua sembagintano, nasan ko kapumagitong utaw ko ginawa niyan na anda niyan panagipunan. Si Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah sa iyang kutwa kitabiyan ay Ighathatul Lahfan na marawa sukyang bendingan na niya nun sang kaya muhasabatun nafs na tinim o yan nun so pama na aturan o kapamagitungaw tao sa ginawa niyan. Pero iyan yuhasabu nafsuhu awalan fil faraid. Pag nayatigyan man ay na pumagitungan yan aginawa niyan si kumanga paliyugat. فإن تذكر فيها نقصا أمي كأدنا كتوسان ينون دينيا كفاكتترتب ولنا دنيا كفاكترتب تداركه إما بقضاء أو إصلاح نبوي نيانوتو نقول لنسى بيادنيا أنت أقا تقوم بأنيا إكادوا ثم يحاسب على المناهي سمانتنا أيا باغني na aya pagilay na kasaginawang ka na sukipapantagin ka kung mga paliyugat to Allah. Na adin amasima ka sa ginawang ka adin ka kapakatatarutop sang kung mga ipapaliyugat kaw Allah na panamarin kayo pamana kinggulalan na kaon kabawi ang kasayang utam yang ibagak ka paliyugat sir kaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua tig Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah na ثم يحاسب على المناهي. Urian yan na pumagitong niya na ginawa niyan, saan ko kipapantagan niyan kung mga isasapar. فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئا, amay ka pa man na ma-realize yan sa ginawa niyan, haad na miya subuk yan ruwa shay. تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. Bayuin yan ito, gulala si ko katubat, nagu kapag istighfar, nagu gilbak ang mga pipiyah, apakapunas ko mga rarata. Thumma yuhasabu alil ghaflah. Uriyan yan na, pamagitungan yan, aginawan yan, san ko, kalipat. Dinakan diraynon. Na amay ka miyabaloy, asabnar, aminin diraynon yan. So sabab, akyanar ka niyan. Ayuto susimbak wallah subhanahu wa ta'ala. تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى. نبوي أن ينتم قللا سيكم مع ذكر مع تدم سيكو الله سبحانه وتعالى. نقو قبنا نمورا سيكو الله سبحانه وتعالى. ثم يحاسب بما تكلم به
urian yan napamagitungan yan aginawa niya san kunganin amyat tiruyan aw mashat ilayhi rijlah udina kiantapan uskinian aw batashat yada udina andanya ninusar sulimanian aw sami'at udhuna udina sunganin amyan utangilanian madza aradta biha wa liman fa'altahu wa ala ayyi wajhin fa'altahu antuna isa inian aginawanian sagyong kutwa kiat tiru yan nagusagyong kutwa inantapan yan nagusagyong kutwa inusaran yan si kuliman yan nagusikuttangilan yan antuna ipaginiron na madza aradta biha antuna hay ginawa ko hadap kaun inong kaskanyan penggalba ka waliman fa'altahu naguanda para ikianggalba kang kaun wa ala ayyi wajhin fa'altahu naguantuna ay buntal akianggalba kang kaun ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة أو كلمة من ديوانا ناقوكاتو قوينيانون أمن إساقرو خبنتغيان ناقوكاترو ين na dua suratan akelaqaan para sagyong kutwa pinggil bakian diwanun liman fa'altahu pamana record o anda para ikianggal bakanianun ikadua wa kayfa fa'altahu nagu anda manaya ikianggal bakanianun فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة نسوبغني نباقيسوتو أسيما نمبان يريد نسيكو إخلاص والثاني سويكادوا نسي باقيس أسيما نمبان وكيني سنقدنون كسنة ودينا كيني يقيتنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ginan ipat ahokit akapumagitong auto ko ginawan yan ilayang ka sungarin akipapantagan ka kung mga paligot terkaasimba na upamakaadin makalulubay ka hindi na kakurangan nun na panamarin ka ikabawi ang kaun suki papantagan ka kung mga isasapar na uad na masusubok ka na taubatan kasi ko Allah suki susugat na ka kandiray nun kaya lipati ko pa manasabab akiad na ka Allah agito sukasimbang karakanyan na panamaring ka iyo pa man na mabawi ikaw tunggulalan sa iko dhikr sa iko Allah subhanahu wa ta'ala ikapat na giyong kuto akatitikain ka kay inang kaangkahu andang kapkusar sa mga anggota ka andang kapkusar subalukan ka sudila ka sulimang ka sutangilang ka sumatang ka susking ka ayamala na supuso ka wa aqulu qawli hadha